Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association minta ka janmit jongka laipo tarik ujemang arhajar arpusau kalayo banbat ya kawe ka taxi ka bakamai hasilong ka bambiang ki kot kisla bat ka badonru ya ujo unamba kali bat ka taxi ka bakamai syakithan sora nakaliang kinong yalam ka association kilabat no ya ka taxi tat hadu bandala poilang paro arteliki kali hadin kani kila pentip syaki pulit bat ki pulit kila tan no shwa ya ka kali ka bambiang ki kot syathanan hello choice of film lagu kan nostam bila kamai te ngamnya yang atas sistem pio stiker na kita layo lang kita kan napo pulit na is kasil na napo riboy pulit malang tu brew yang food dan marfun ta dan su kawan mana apa film fit off le dan the way number और पश्चिम में निकली ये बन बड़ी लोग पुनाडोर ना लाइलाक पुनाडोर ते दिन तो पर ना पिसा ना लोग पर अलग पिसा तो orang berada अलग पिसा बरो selesai पर तो आज तो नहीं पर लोग apalagi udah pisah ter bertemu itu kan umur muda ba orang apa ilang sil pisah kamai itu lah kamai minta mesti pakai long kumne kerja kumne mendonong ye tim apa te mentai itu beri saya kan wat boleh lomba pun ru itu suan hi hani puluh hi tentang suan itu wan itu tolong lagi kedua temuan saya mau kedua tentang nomor bayu pun bersih apa sistem dari betapa tak sistem tak ada yo kan kamai kan nomor 3 kot kisah 4 yo mendalah nomor ba wang dah lah ada silu besar dan saya patre aku di nomor ladon bersua kau kembali kini dia baru kan sampai kalau hadir pada siu kalau kumjui siu asnesia hadir pada siu tu agak sementara kalau kita long tip kelajan apa kulit ayo kan kundu tambangan kita kan benar masih sepuluh kali terak Islam hamzah itu kertas yang mikro Sikat bahaya dari kemarin kendu itu ya kendu hati. Mana pion? Ayo sikat bahaya. Mana tu? Jasan. Jat yang tu bah. Tre po di Dios. Uang ba tre hati tu nampak. Mereka kata tre kata memang. Profit kali via sanya kemasannya. Nah, kemudian jusanya era nomor 4 tu siu. Kata bom lalang. Kali kamsan ni lah. Yang mau belat itu nomor 4 ketu kebaik. Jadi terakhir apa ya? Ya kan. Satu kali. Nah, position nakaliang kami ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association sangkami alor kajing ujor nagiliang kitrai kali nakapor ba alor kajing penan kam tu kidon kiri usim kabu ini nomor plate tu kali ini kali kamai tu ni nepo Shillong dan nakaliang kami kasenghi kamri su tang mata kepadang sistem kepadang tang mata ni kong mengilap ikin kini jengje mata la arsen laisin keju hi ga jengje ngila alap kini jengje te nakaling tungi kaseng mata kasih lai obat yang sakane kowe kali ko penon kami uju station nomor jong kadega kali bak kamai sport sora kepadang operation kajungi dan nakaling tungi kaseng hi isu sasisin biang ikentu biang ya ga police department ba nadu bami higini stiker ke sam stiker nakaliang ga traffic department kumi ini stiker apo hangne apo East Khasi Hills nakaliang jongi nakapor hi nila julap ba gini stiker kibun ba penon kambakla nomor ba abakadu gonsin hi gini stiker kiba kidon ki bru simetru lam dabiang ki kot kisla jongi kali kam dabiang ki permit la suyo tang mentit nang stiker kelas penon kam stiker alor kata ki susiat nang stiker ki susiat ya ka rong stem jung kali la suyo e kamai baik de nakaling jungi kum kaseng ini nakapor ni juga tu ya ka traffic department ni ong ba dakum nuru abai de bin stiker subha ban penduk no swa nomor ba kasniu bakadu ke penong nang langkanya ingi ba penong langkanya ingi ba basiu hok mio ek takahok riba suwan mensule butuh sutit tu itai stiker la sukamai tu la sukamai suk klem da kanu ka jingsa klem kanu jing checking nakaling ka police department nakaliang ka traffic department ngis kentu ka sasisin baong ba da kanu ini stiker
pidi ben pendu but haba checking ikali check ba ikot kisla original be jung ikali omi kini stiker nomor lingba kini stiker pensniu kumanta pinon kam baklai kini stiker mata kini stiker jung kali bi obat mata kini stiker da kawai kan nomor kali ndre kali kini da kawai kan nomor kali ya halor kene kali ru ta bangi obat sisis nomor jung kali ru kamdei kene ke nomor kali jung kene kali ndre kini sisis nomor kali nomor ka badai napo nongpo region kata kini kan nomor kali ka ML10 ML10F ketika 6371 mah 6371 ku bangila cek mana nakaling option de nakaling jumi sesin hikum kasang hi ikenturu ya kitu gi try kali ba nangne sakmat idi men penbiang iki kot kisla babiang kok kali unde ba ongor pensu pen itang de kini stiker nomor abakdu kini stiker ki sulong tang kadur bus pen i ndrei tamba abakdu hi kumanta bangilap kumba pilap ila kay jong kikmat ru mungkin iki ba daya hok de kot kisla ki ba apply hok de kot kisla ki jong ki ndrei kidon babde ki ba sim kabuling ba kini stiker tenakling jongi ngimbun dan leleru ikentu be jaga police department bat nakaling man kasih sin sistem kisu ya ka stiker baru khoj ki dokumen nya produce be shoban yo ya ka stiker joka napo SP office baru pratli ki dokumen siap penilut ya penilut ki pratli ki dokumen hading katangi sayo yaki sayo stiker kan ni kali ingin lap lembah ke jerap joka jong iba jerwa de lai ki don ki perlok ki biak kamai si sarmo ki iba oh untuk kali kade kan kaju nomor plate visor aku no nyongi pej ba yo bakla alfabet mo de J H K ta ndai da ke jing pej benak ki de uju alfabet te kumno uju alfabet to kan nomor plate la bandai kaju tu bawa alfabet ya fer ndai bangi la mata de alfabet de uju te kebom la balong am kebom la balong stiker tengah tiki kayak fair rai stiker kalau banyak fair mo stiker kadang we kaki suisien kadang kali na sora tambah stiker kayak fair tambah kata kali dia ke bambang ke kisla tahu perlok ni na sora lo asyak kau dapat sora polisian haduk bailek bawan juga kami yo ya itu syak poi ha waduk sora polisian Dia kan yang ilak ban kena ya no ba kadai ke jinglek semur ne ke jinglek bum sim pek bha pek binya haswa ban isu no license ne ke registration ba saya hak wae dia begini stiker ten kena ino kepak ya bikong ban coba pertama kan ten no kumno ka police department ki isu ya kena stiker ni mesti kan ki bobiang dokumen segi yo bobiang te kumno ki yo mo sejarah